niwizera Imana ko ari Imana ishoboye kugukorera akantu gatoya, ishobora kuguha akazi k'ibihumbi 100 niko izaguha, ntabwo izakurengereza. Birambwira ngo nzabakorera ibintu byose niyumviye muvuga n'akanwa kanyu. Ntabwo Imana izakurengereza ibyo wivugiye n'akanwa kawe. Basomye hano mu itangira avuga ngo Imana yaturemeye ibiriho byose kugira ngo tubitegeke tubibemo n'imbuto zose. Tubwire Imana ngo Mana turashaka ko dusubiza muri aho waduteguriye. Umusirikare mukuru wayoboraga ingabo, umusirikare umwe muto yaragwaye amerewe nabi, maze ngo atuma abantu kuri Yesu ngo bamubwire ngo ko yagwaje umusirikare. Maze Yesu aramubwira ngo namutegereze ngo azaza narangiza aho yarari. Maze umusirikare aramubwira ngo oya, ngo nturinde kuza, ngo ahubwo ohereza ijambo ryawe kuko ngo nanje ngo nzantegeka abo nyoboye bakabikora ntahageze. Aramubwira ngo nawe tegeka ijambo ryawe, uyu muntu agwariye hano nawe arakira. Maze Yesu atangaza ngo no kwizera k'uwo muntu. Rero nitwizera Imana, urugezo tuzizeraho Imana ningo uzaduheramo. Shalom bene data, twongeye kandi tubasuhuje, dushimira kandi Imana nyiri imbaraga nyinshi, Imana itugirira neza uko bukeye nuko bwije. Twongeye kwishimira yo yemeye kandi ko twongera kandi gusangira ijambo ry'Imana. Nkunda kubibabwira nimba ari ikintu cyambere kindyohera nyine ko ndavuga urukundo rw'Imana, mvuga imbaraga z'Imana, mvuga ijambo ry'Imana, birandyohera kurusha ibindi bintu byose. Gusoma ijambo, kurisangira n'abandi, gusenga niho hantu mba nkumva ntakunda urufiro ruri mu mazi. Aho n'ahantu hambere mba nkumva ndishimye cyane. Narongeye gushimira Imana kandi iyo ituboneye kano kanya dusangira ijambo ry'Imana. Tubasuhuza mwese aho muherereye, ngo ubuntu bw'Umwami Imana yacu bukomeze bubane namwe. Imana ibiyereke mu byo muriko murakora, Imana ibiyereke aho umuntu wese ari. Umwuka w'Imana umusange, umukoreye ikintu kidasanzwe, mwiyereke mu buryo budasanzwe. Naza c'Imana kigukoreho, wowe gwaje umwana, Imana gukiriza umwana, wowe gwaje umugabo, wowe gwaje umugore, umuntu wese ufite umugwayi kwa muganga, uko Imana kumusange. Ndabizi neza yuko Imana yacu ntabwo ije inanirwa. Imana ishobora byose, ni Jehova Rafa, ni El Shaddai, ni Imana ihagarara ku itangiriro ikamenya byo kumperuka. Rero turashima Imana rero yuko Imana yacu uko yari iri ejo nuko no munsi kiri. Reka rero dusangire ijambo ry'Imana. Shima Imana cyane ko by'Imana ikirakorera abantu, hari abantu Imana ikirakiza, hari abantu Imana ikiraha gutsinda byo ko barashakisha. Turashima Imana ku buhamya butandukanye ku by'Imana ikirakora ku bantu bayo. Rero dushima Imana ko ni Imana y'inyembaraga, Imana ishobora byose. Turavuze ngo nishimwe kuko niyo ibikora, niyo ibitegeka bikaba, niyo itegeka ijambo ryayo. Bari muri situation abona ko atabonamwe inzira, Imana ikamucira inzira kubw'ijambo ryayo gusa. Kuko ijambo ryayo ryonyine niryo ryaturemye, niryo rirema ibintu byose. Rero dushimira Imana kugidukorera ku munsi ku wundi. Reka dusangire ijambo shaka ko dusangira ni ijambo ry'umutwe rivuga ngo tumenye Imana yacu iriho. Ndashaka kubabwira yuko Imana yacu iriho. Ndaza kubabwira ibintu bike mu byo Imana yase ku mutima nubwo bari byinshi, yuko Imana yacu iriho kandi Imana yacu igikora, kandi Imana yacu ikeneye kudukorera ibirenze ibyo twe twibwira, kandi Imana yacu igihari kugira ngo idushire, idutereke aho yaduteguriye bivanye nuko twebwe turiko turayizera. Rero ndashaka ko dusoma iri jambo riri muri itangiriro, Genèse igice ca mbere duhere ku murongo wa 28. Haravuga ngo Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke, mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimwo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni bifite ubugingo byigenza ku isi. Kandi Imana irababwira iti dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cose gifite imbuto zirimwo utubuto twaco bizabe ibyo kurya byanyu. Kandi inyamaswa yose yo mu isi n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere
n'ikintu cyose kiguruka ku isi gifite ubugingo mbihaye ibimera bibisi byose ngo bibe ibyo kurya byayo. Biba bityo. Imana ireba ibyo yaremye byose nuko byari byiza, byose nuko byari byiza cyane. Buragoroba buraca, uwo ni wo munsi wa gatandatu. Dusimbuke tuje ku murongo wa 7 haravuga ngo Uwiteka irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uwo ni jewe nawe, Imana yaduhumekeye umwuka wayo. Umanutse munsi, ntago ndi buhasome ndaza kuhavuga. Umanutse munsi haravuga ukuntu Imana yahise ikatira ingobyi umuntu, imaze kumukatira ingobyi imushiraho zahabu, imushiriraho igiti kirimo imbuto zitandukanye, maze Imana ibwira uwo muntu iramubwira ngo uzahore uyirya igihe cyose ushakiye. Rero nshaka kuvuga n'iki rero? Ndashaka kubabwira ukuntu Imana yacu iriho. Imana yacu hari abantu babaho batizera ko Imana ibaho, batizera ko Imana iriho, abandi babahakanye. Sinzi ko mubazi, barahari. Hari n'abandi bantu baba muri situation bazi ko Imana ihari kubera ko wenda ibyo yabakoreye bivanye na situation barimwo, bakavuga ngo Imana irahari, barayizera. N'abandi bagera muri situation ukagera ahantu ukavuga ngo Mana ese urahari? Umuntu ukagera hahandi avuga ngo uyu mwana wanje ko mbona ari muri situation agwaye gutya, canke ugwaje nk'umugabo, canke ukabona ibintu byabaye flu. Hari igihe umuntu amubwira akavuga ngo Mana buri Imana irahari, iriho canke ntayiriho. Umuntu akaba muri confusion. Kubera iki? Kuko utari kurabona iyo Mana bavuga igutabara, bavuga ati Imana ko itabara, Imana ko iseruka ku bantu barushe, ko ntariko ndayibona. Umuntu akaba muri confusion. Abantu byo bihe bibaho. Kandi uwo muntu nawe ntago aba ari we, aba yatakaje ibyiringiro. Ariko ndashaka kubwira ngo situation yose waba urimo, ibihe byose waba urimo, waba uri wamuhakanye waba urinde, ariko ndashaka kubwira ngo Imana yacu iriho. Kandi Imana yacu iriho kugira ngo igukure aho hantu uri, igushire muri aha hantu twasomye. Ikibazo abantu tugira nuko tutamenya ngo Imana niki yaduhaye, niki yadushizemwo, nubuhe burenganzira dufite ku Mana. Rimwe na rimwe ugasanga turiko turaganya, twari dufite igisubizo hafi yacu. Ariko ndashaka kubwira ngo nimba ushaka kuraba ko Imana ihari, tuvuge haleluya. Nimba ushaka kuraba ko Imana ihari, birebere muri ibi yaremye. Ni Imana yaremye isi n'ijuru, ni Imana yaremye tout l'univers, Imana yaremye ibihumeka byose, yaremye isi, irema ibiti, irema ibiriho byose. Ikintu cyose ubona hano ku isi caremwe n'ijambo ry'Imana, caremwe n'Imana. Iyo Mana uri kwibaza ngo irahari, niyo itumye uhagarara aho uhagaze ku butaka, ntumanuke hasi, ntugende ngo wisange wamanutse ugasanga urahagaze kuri urwo butaka. Ni Imana imenya ngo no munsi izuba rirarangira saa 12 rikabirarangiye hakaba haje umwijima. Ni Imana yose ibitegeka. Imana yacu iriho, Imana yawe irahari. Nubwo uri kurabona nta nzira zihari z'ubutabazi bwawe, ushobora ngo Imana yacu iri hehe, bigatuma rimwe na rimwe abantu bakora ibyaha nk'amenga Imana ntihari. Imana yacu irahari. Imana niyo yonyene yaduhumekeyemo uwo mwuka. Iravuga ngo mbahumekeyemo uwo mwuka wanje. Uwo mwuka uri kurahumeka ni Imana yawuguhaye. Uwo Imana yawuguhaye rero ntabwo yawuguhaye kugira ngo wicuze canke ugire iki, yawuguhaye kugira ngo ibyo yaremye, ibi yavuze yaremye ngo ubibemwo. Yaravuze ngo mbakatiye ingobyi. Imaze kudukatira ingobyi iravuga ngo mbashirireho n'izahabu, adushiraho n'uruzi ngo rutemba rugenda rutembesha amazi. Ibyo byose yabiremye ngo twege tubibemwo. Ubwo niko Imana bwayo rero, niko kubaho kw'Imana. Imana yacu irahari. Imana yacu ahubwo kumenya ko Imana ihari, kumenya n'ibyo yaturemeye ngo tubibemwo, nico kibazo dufite rero munsi. Ariko muri no minsi ndiko ndabwira Imana ngo Mana hishurira ubwoko bwawe, hishurira abantu bawe, tumenye ngo iyi Imana yaturemye nubwo bimeze biki, hari haho yaturemeye kuba. Umwanzi yarahatwimye, umwanzi yarahaturimise. Kubera iki? Twafashe twishiraho limite ubwacu, tukumva ngo ntabwo dushobora kuva hano. Wenda ugakurira mu muryango ukurimita, ugakurira mu muryango ugucinyiza, ugakurira mu muryango ukubwira ngo ntibishoboka. Wagera no gukiza ukaja ku Mana ukumva hari ibintu utemerewe, hari aho utagomba kugera. Ariko Imana yacu ni Imana yadukuriyeho limite zose. Yatubwiye ngo ibiri mu isi byose, ibiriho byose ni ibyanyu, mubijye igihe cyose mubishakiye. Ariko tubayeho nk'abantu batazi ko Imana yabikoze kandi yarabikoze.
ndashaka kubabwira ngo muzamure kwizera, ukwizera kwa buri muntu wese, ukwizera ufite uyu munsi. Nimba wizeye Imana yuko ari Imana y'inyembaraga, izakubera iy'inyembaraga. Niwizera ko Imana ari Imana yaremye ijuru n'isi, izakubera nyine ko ari Imana ishobora byo. Niwizera Imana ko ari Imana ishoboye kugukorera akantu gatoya, ishobora guha akazi k'ibihumbi 100, niko izaguha. Ntabwo izakurengereza. Birambwira ngo nzabakorera ibintu byose niyumviye muvuga n'akanwa kanyu. Ntabwo Imana izakurengereza ibyo wivugiye n'akanwa kawe. Ndashaka kubwira ikiro mwene data, Imana yacu iriho. Nasomye ijambo kare riramfasha, ijambo riri muri Yobu igice 9 rivuga ngo ukuntu Imana yimura imisozi. Reka twasome muri Yobu igice 9 haravuga ngo umurongo wa 5, dore ku murongo wa 4 haravuga ngo igira umutima w'ubwenge kandi n'intwari n'inyamaboko. Ninde wayinangiriye umutima akagubwa neza? Yimura imisozi itabimenye, ikayubikana uburakari bwayo. Itigisa isi ikayikura ahayo, n'inkingi zayo zikanyeganyega. Uriko murumva Imana ni Imana yimura umusozi ntimenye ko wanimutse. Ninde wundi ibyo yabikora? Ni ikindi cyane kuri usibye Imana yacu. Niyo yonyine ifata umusozi ukavuga ngo umusozi wa hano ndawimuye. Twebwe tumenye ko wanimutse, twebwe ubwacu tumenye ko wimutse, ariko yirawimurika ukuraho. Ni Imana ibasha gutigisa inkingi, itigisha isi, ikayitigisha ntihagire umuntu umenya ko byabaye, ntihagire n'umuntu n'umwe uvuga ngo byagenze gute. Yonyine iyi nyimbaraga iri hejuru y'ibiriho byose niki cyane na kugukorera wewe. Yananirwa no kuguha akazi keza, yananirwa no kuguha urugo rwiza, bivana nuko wizera. Zamura kwizera kwa mwene data. Imana iriho kandi yiteze kugirira neza abayambaza bose, yiteze kugirira neza abayitegereje bose. Wowe uyitegereje, wowe uyambaza, yiteze kugirira neza, ariko urugezo ugezamo kuyizerera. Ejo bundi mu minsi ishize hari mu kwa kangahe sindi mutwaro nandi kinini nasabye Imana, ndiko ndandika umwe wandika ndavuga ngiye kwandika numva ndakabije, numva mvuze ikintu kinini cyane. Umutima urambwira ngo wowe ni kinini kuri wewe, ariko ku Mana ntabwo ari kinini. Hari igihe turi imiti Imana kandi tukibagwa yuko biri mu isi byose byaremwe nayo, byaremwe n'ijambo ryayo. Ariko uburyo twitwara, uburyo tubaho, Satani yaraduhumye amaso, aduhuma uburenganzira bwacu, aduhisha uburenganzira bwacu, tukabaho dusabiza. Kandi Imana yavuze ngo mbashize, mbahaye imbuto, mbahaye ibimera byose ngo mubitegeke. Ibintu byose biri hano duhe ngo kubitegeka, ariko ntago tubizi. Ntago turiho ubuzima buraho gusa, kandi Imana yaduhaye gutegeka ibiri mu isi byose. Zamura kwizera. Ni wizera Imana. Uriya mugore yaragoye imyaka 12, yaravuze ngo ninamukoraho gusa, nimbasha kumukoraho gusa, ndabizi yuko ndi bukire. Uburyo bwose ndi bucisha. Ukwizera k'umuntu niko kumuhesha kugera aho agomba kugera. Ukwizera uko kungana niko kugeza aho nyene. Uko kwizera kwa aho nyene kugera niko kuguhesha ibyo. Nubaho ufite ubwoba, ubwo bwoba nibwo buzakurura ico kintu c'ubwoba nyene, ntuva ahuri. Ariko nubaho wumva ufite kwizera yuko uri umwuzukuru wa Aburahamu, ugomba kubaho ubuzima Aburahamu yabagamo, ukavuga ngo Mana uyu munsi ntabwo ndiko ndabibona, ariko ndizera neza ko ibyo wagambiriye kuri jewe, ibyo wategetse ko nzobamwo jewe, nzabibamwo nkuko ndi umwana, ndi umwuzukuru wa Aburahamu. Ukabitegereza, ndabizi neza yuko Imana yacu ntabwo ibesha. Ibyanditswe hano izabisohoza. Imana yacu iriho. Nimushaka kureba ko Imana yacu iriho, ubirebere mu byo yaremwe byose. Numara kubireba nawe wirebe ubwawe, wisobanure ngo Mana nimba ndiho je, uyu mwuka mpumeka ndawukura hehe? Iyi mishatsi iri ku mutwe wanje wowe ntabwo ushobora kuyibara, ariko Imana yo irayizi. Umwe wose irawuzi. Umubyeyi utwitinda amezi 9 ntabwo umenya ngo umwana ngo ari mu nda ngo kwagiyeho ryari, ntabwo umenya ngo ijisho ryagiyeho ryari. Ubona umwana yavutse, ukabona umwana afite amaso n'amaguru byose biriho, ukabona yagushikiriye. Iyo Mana ntiriho. Niyihe yindi Mana yakora ibyo bintu? Nizihe zindi imbaraga zakora zafata umwana zikamumba mu nda y'umuntu, zikamurema, zikamugezaho, zikamukuza ku munsi ku wundi. Ukabona ukuboko k'umwana kwegera imbere, ukabona umwana yegera imbere ku munsi ku wundi, azamuka, amaguru yiyongera, amano yiyongera, utazi ngo bigenda gute. Nizihe mbaraga? Hari imbaraga z'Imana ziba ziri nyuma yabyo.
izo mbaraga z'Imana tuzihishuriwe tugahishurirwa ubwiru n'imbaraga z'Imana zikorera mu bera, zikorera muri twebwe, zikora ku munsi ku wundi. Witegereje impande zose abagukikuje ibintu bikigose, ukareba ibintu Imana igenda ikorera abantu muturanye, ukagenda ubona ibintu Imana igenda ikorera abantu ukabona ukuntu Imana igenda ikura abantu mu bwiza bashira mu bundi. Nibyo bikwereka yuko Imana yacu irahari. Iyo ubonye umuntu Imana yagiriye neza bigutere kwishima uvuge ngo Mana ko wagiriye neza uriya muntu, binyeretse yuko imbaraga zawe zihari, bimenyeretse yuko Imana ugikora na bugingo n'ubu. Ikibazo gihari nuko ubona umuntu yagiriwe neza ntubyishimire, wowe rero kubyishimira ngo uvuge ngo Mana wakoze ko wagiye neza uriya muntu, naje ejo nijewe dufite no munsi. Ariko nimba ubonye mugenzi ngo yo bwa wundi Imana iracakora kandi Imana irahari, nimba mwene data ejo nijewe, tuvuge haleluya. Tuvuge haleluya. Imana yacu iracakora. Igihe cyose wizeye Imana mu buryo bugari, igihe cyose wizeye Imana mu buryo bunini, Imana izakwiyereka muri ubwo buryo nyine bunini nyine. Muje mukunda ubuhamya, muje barabizi. Ndakunda kumva intahe n'ubuhamya ahantu Imana igenda ikura abantu akaba yageza n'ahandi. Ibyo bintera kuvuga iki? Bintera kuvuga ngo Mana uko warure ejo niko no munsi ukiri. Bituma umuntu agira ibyiringiro by'ejo, bikotuma wizera yuko Imana igikora na bugingo n'ubu. Rero ndashaka kubabwira iki bene data, Imana yacu irahari. Imana yacu irahari. Imana yacu uyirebere mu byo yaremye, uyirebe nawe ubwawe, uyirebe ubyutse uvuge ngo mbega byagenze gute ko nabyutse, ko nashyize ukuguru hasi bigakunda. Ni izihe mbaraga zatumye nshyize ukuguru hasi bikemera? Ni izihe mbaraga zituma uriya muntu abyuka mu gitondo akumva ntakibasha kuvuga? Ziriya mbaraga ni izihe? Igice zikongera kandi zigatuma avuga. Ni izihe mbaraga zibitera? Ni imbaraga z'Imana. Uvuga ngo uyu mwuka mpumeka nta zindi mbaraga, nta bundi bushobozi buhari bubitera atari imbaraga z'Imana. Imana yacu iriho. Ndashaka kubwira wowe uri ahantu uri kwibaza ngo Imana iri hehe, Imana yacu iriho. Imana yacu iriho, ahubwo womenye ngo ni iki Imana yakoze ku buzima, ni iki ngomba kukireklama. Uvuga ngo Mana aha hantu iyi ngobyi wavuze iri mu izahabu, iri mu imbuto, ngomba kujya ku manani mugoroba, iri hehe? Uyireklama uvuga ngo Mana ndakeneye kwibonesha amaso yanje. Imana yacu iriho. Imana yacu ikiza ingwara. Imana yacu niyo yasanze umwana wa yiragwaye iramukiza. Imana yacu niyo yazuye, niyo yagiye ku munsi wa gatatu izura Lazaro aho yari amaze igihe yapfuye, Marita na Mariya bihebye. Iyo Mana yacu irahari. Imana yacu iriho. Kandi ngo ihari kugira ngo ikore ibitangaza. No hano havuze ngo iyo ikora ibikomeye bitarondoreka ndetse n'ibitangaza bitabarika. Ni Imana iriho ikora ibitangaza bitabarika, ikora ibintu bikomeye ku munsi ku wundi. Iyo Mana iriho. Iyo Mana irahari. Mwene data ndiko ndakubwira ngo reka kwiheba, reka gucika intege, wowe hagarara, ureke gushaka kwicira inzira, uhagarare mu bushake bw'Imana. Imana yacu iriho kandi izakurengera, izagusanga muri situation urimwo ikurengere, ko ni Imana yacu, ni Imana ishobora byose, ni Imana ibereye kugira ngo idukure muri position imwe turimwo itwimurira ahandi. Ico dusabwa niki? Ni ukwizera. Ni ukwizera. Izera Imana, nta kintu na kimwe kiyinanira. Reba ibintu bikugose byose, urebe ibintu bikugose, urebe ibintu bigukikuje, urebe tubona ko Imana iriho. Imana yacu iriho kandi rero kugira ngo idutabare, idukize, idutereke muri position yaduteguriye. Rero nitwega hacu kubimenya ngo tubireklame, tuve ngo Mana ko wavuze ko duhaye gutegeka ibiri mu isi byose, ukaduha gutegeka ibihumeka n'ibiriho byose n'ibigenda. Ni gute nawe ko ndabitegeka? Ni gute mbura n'iki kintu? Ariko ubibwira Imana, Imana iraza iguhishurire uburyo witwara kugira ngo ubashe kubitegeka. Nuhishurirwa ico Imana yakugize, nuhishurirwa uburenganzira bwawe, uzamenya yuko ibiri mu isi byose ari ibyawe. Hama wicara uvuga ngo ndabitegereje. Usenga Imana ngo Mana uyu munsi hari ibyo wagenya ko ngomba gusingira, uyu munsi hari ibyo wangeneye, ya Edene yangobye wambwiye ko ngomba kubamo ntago ndi kuyibona, ngomba kuyibamo n'abana banje. Ico gihe rero imaze kubisobanukirwa, Imana irazi kabikora. Kuko umwanzi yaraduhumye amaso, adusinziriza, atwima uburenganzira, tukumva nkaho mengo hari aho turi limite. No, ntago turi limite. Bwira Imana ibintu bikomeye, bwira Imana ibintu byagutse. Imana irashoboye. Imana ntabwo nta kinanira. Ni Imana yimura imisozi ikayikuraho ntimenye ko yanimutse. Ni Imana ibasha gukora ibitangaza bitabarika, bitarondoreka, ubwenge bwawe budashobora gutahura. Imana yacu iriho.
wowe vaho nta mana iriho, imana iriho. Yegere, ca bugufi nimba umaze igihe kinini uri kurayishakisha, wishakishiriza imbere n'inyuma, imana iriho. Yobu yavugaga aya magambo amaze kubona ubukuru bw'Imana, imbaraga z'Imana, avuga ngo Imana, mbega ninde wakwinangira ku Mana? Ninde yakomanaza umutima Imana yacu ko ari ibasha korosha umutima w'umuntu? Imana ishobora byose. Imana yaciye inzira mu nyanja itukura, yakomanaje umutima wa Farawo. Imana yarosha Abisirayeli mu nyanja, igafata abanyegiputa mu nyanja itukura, bari bazi ko bakomeye, ikabarohamo, ikambutsa Abisirayeli mu nyanja itukura, bakambuka bakagenda, igaca inzira gutya mu kanya nko guhumbya, kubera umwuka mu mazuru yabo. Iyo ni Imana yacu iriho kugira ngo ikore cyane ibirenze ibyo twe twibwira. Niko mu Efeso bavuga ngo Imana yacu ibasha gukora cyane ibirenze ibyo twe twibwira, bivanye n'ubushobozi budukoreramo. Imana yacu iriho. Ndakubwira mwene data, raba ibikugose, raba ibintu biri iruhande rwawe, raba ibitangaza Imana yagiye ikora mu mwegeranye, raba ibitangaza Imana yagiye ikora mu buzima bwawe ku munsi ku wundi, ubirebe. Nimba uri kurahumeka umwuka kurahumeka, umenye ko ari uw'Imana, kandi umwuka uri kurahumeka uhumeka kugira ngo ureme ibidahari bibeho ku bwawe. Rero Imana iduhana umugisha. Ndasengera umuntu wese umwanzi yanyaze kumenya icyo Imana yamugize. Twasomye hano mu itangira avuga ngo Imana yaturemeye ibiriho byose kugira ngo tubitegeke tubibemo n'imbuto zose. Tubwire Imana ngo Mana, turashaka ko dusubiza muri aho waduteguriye. Umusirikare mukuru wayoboraga ingabo, umusirikare umwe muto yaragwaye amerewe nabi, maze ngo atuma abantu kuri Yesu ngo bamubwire ngo ko yagwaje umusirikare. Maze Yesu aramubwira ngo namutegereze ngo azaza narangiza aho yarari. Maze umusirikare aramubwira ngo oya, ngo nturinde kuza, ngo ahubwo ohereza ijambo ryawe, kuko ngo nanje ngo nzantegeka abo nyoboye bakabikora ntahageze. Aramubwira ngo nawe tegeka ijambo ryawe, uyu muntu agwariye hano nawe arakira. Maze Yesu atangaza ngo no kwizera k'uwo muntu. Rero nitwizera Imana, urugezo tuzizeraho Imana ningo uzaduheramo. Ndakubwira ngo agura kwizera kwawe. Imana yacu irashoboye. Ibyo ubona ko ari binini, ibyo ubona ko ari by'abandi, Imana ntagira abantu bakubutoni. Imana irashoboye. Imana ibasha gukiza icyo caho maze higiye ushakisha uburyo ukivamo. Imana ibasha kugigukiza, kuko si wowe wenyine Imana yakijije. Imana imaze gukiza abantu benshi ibyaha. Imana imaze gukiza abantu benshi ubukene. Imana imaze gukiza abantu benshi iyo ngwara urwaye. Ntabwo ari wowe wenyine. Imana iriho. Ndayivuze. Imana iriho. Ni Imana ihindura amateka. Ni Imana ikura ku cavu. Ni Imana ikuraho umuntu yarari ikamuhindurira ubuzima. Ni Imana ikura umuntu muri ghetto ikamutuza muri etage. Ni Imana ikura umuntu ahantu yarari hadashobotse ikamwagurira imbago. Ni Imana ishobora byose. Niyo Mana aje kukubwira rero, Imana yacu iriho kandi yaguhaye umwuka uhumeka ngo uhumeke watura ibyiza ku buzima bwawe. Kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo mwaturisha akanwa kanyu kugira twatuye ko Yesu Kristo ari umwami w'umukiza wacu, akaba umukiza wacu w'ubugingo bwacu na bugingo n'ubu. Ni ugomba kwaturisha akanwa kawe ibyo ushaka kubamwo, ibyo ushaka ko Imana iguhinduraho amateka. Imana izabihindura ukoresha akanwa. Kwatura ngiyo bitubesha kubaho. Rero atura ibyiza, ntiwatura iby'intege nke. Hari igihe twatura ibyiza two turasenga, ariko twasohoka hanze tukatura le contraire, tukavuga iby'urucantege. Akanwa kawe uhore watura ibintu biri positif, uhore watura iby'imbaraga, uhore watura ibidasanzwe ku buzima bwawe no ku bana bawe. Kuko Imana yacu ni Imana ishobora byose. Ni Imana iriho kugira ngo ugirire neza abayizera. Turabuzukuru b'Aburahamu, tugomba kubaho ubuzima bugaragaza ko turabuzukuru b'Aburahamu mu kwizera, mu mikorere yacu, mu byo dukora, mu kwirinda icaha n'igisa naco, mu gukiranukira Imana, mu kumvira Imana. Tugomba kubaho ubwo buzima bwuzuye kuba abuzukuru b'Aburahamu. Imana yo mu ijuru duhana umugisha. Ndasengera buri muntu wese ahari ngo imbaraga zisumba byose zimutahuza ko Imana iriho, zimutahuza ko Imana itamuretse, zimutahuza ko Imana itamutaye, zigusange, zigukorere, wongere kwizera, wagure kwizera kwawe. Imana yacu irashoboye. Imana ibasha kuguha umugabo mwiza, Imana ibasha kuguha urugo rwiza, Imana ibasha kuguha ibyiza, Imana ibasha kuguhagurira imbago mu buryo budasanzwe. Kuko Imana yacu ntabwo ireka kugirira neza ngo nuko yagiriye neza ubushize uriye. Imana mu bubiko bwayo harimo byose. Ifa gusa kuba wayizeye, Imana irekura ubuntu bwayo kuri buri muntu wese kugira ngo imugirire neza. Rero ndabinginga bene data ngo ubuntu
n'imbaraga z'Imana bibasanga aho muri, bibongerere kwizera. Imana yacu iriho, Imana yacu irakora. Imana yacu irakora. Rero buri mugiye mwumva ubuhamya, mukaza mwumva amashimwe ya bene data, bibatera kumenya ko Imana iriho kandi ibasha gukora ibirenze ibyo twe twibwira. Iyo umuntu agiye gushima Imana akavuga Imana yamukije kanseri y'imyaka 15, Imana yamuhaye urubyaro ku myaka 40, Imana yamwubakiye urugo ku myaka 35 canke 40 ingahe, ibyo bitera uwundi muntu kumenya yuko Imana iriho nubwo aba yacitse intege, bigatuma yongera akagira agasubiza nk'ibyiringiro. Rero nimba hariho iby'Imana igenda ikorera abantu, muje mwiga gushima Imana, mushimira Imana ku mirimo yayo iba yakoreye. Bitera buri muntu wese kumva yuko Imana iriho kandi bigamusubiza nk'ibyiringiro. Rero Imana yacu iriho mwene data. Nimba ushaka kureba ko Imana iriho, reba ibyo yaremwe byose, reba ibigukikuje, reba nawe wirebe ubwawe. Utekereze umushatsi ufise wavuye hehe, utekereze ngo izi ntoki ko zigenda zimera buri munsi zimezwa nande, bica mu zihe nzira, ko ntambuka bigakunda, ni izihe mbaraga zituma ntambuka bikakunda, n'uyuhe mwuka usunika kugenda niki. Ibyo byose ubitekerejeho ubonye ko Imana iriho, kandi Imana ibeshaho abayiringira ku munwa nimugoroba. Rero Imana iduhana umugisha, Imana yimuri imisozi ntibimenye, Imana itigisa Imana itigisa inkingi, ngo Imana inkingi zayo ngo ziranyeganyega, itegeka izuba ntirirase. Imana niyo inyeganyeza inkingi z'isi, yonyene bishoboye, nta wundi muntu wabishobora. Niyo nyene ivuga ngo izuba ntirirase rikareka kuza. Iyo niyo Mana. Imana yacu iriho, Imana yacu irashoboye. Imana yacu ni Imana iriho omniscient, iriho omnipresent, ikora ibintu mu bushake bwayo, ikora ibintu mu mbaraga zayo. Imana niyo yaciraga inzira ba Eliya, ikababwira ngo haya hari amapfa, ariko reka mwenda bacira inzira, ikabereka aho baja kujya, igatuma igikoni ikabagaburira. Iyo ni Imana. Ni Imana ibasha gukora cyane ibirenze ibyo twe twibwira, bivanye n'urugezo tuyizeramo. Rero Imana iduhana umugisha, umuntu wese ahari ucitse intege ndamwingingira kwizera Imana ku rundi rugezo. Imana yacu iriho. Impamvu mbabwira ibintu kugira ngo umuntu wese ahari akomeze yizera Imana, kuko Satani yadusikamiye atwereka ashira nk'abantu mu maganya. Abarokore nibo baraganye, bafite agahinda, kandi Imana yacu irahari. Imana ifite ifo ukuntu abantu b'Imana bafite amaganya, bafite agahinda, kandi Imana yacu ihari kugira ngo itugirire neza. Yaradushiriyeho ibintu byose kugira ngo tubibemo. Ariko kubera ko tutazi ubwo tubirekeramo ngo tubisengere, tutazi uburenganzira bwa nuko tunabuza, ahubwo ntitushaka kumenya ngo tukore iki kugira ngo tuje muri position yacu, tuje mu mwanya Imana dushakamo. Ugasanga tubayeho ubwo buzima budahisha Imana icubahiro. Kubaho nabi kwawe ntago binejeje Imana. Kubaho utizera Imana, kubaho ufite agahinda n'amaganya ntago binejeje Imana. Ko birirambwira ngo utizera ntago ashobora kuneza umutima w'Imana. Rero ongera kwizera, Imana yacu iriho. Kandi rero kugira ngo ikugirire neza, Imana ngo iduhana umugisha, buri muntu wese ahari yakire kugubwa neza, yakire umugisha w'Imana umuha kumenya yuko hariho imbuto yadushiriyeho kugira ngo tuziye ku munani mugoroba, yadushiriyeho kujira muri Edeni yacu, muri zahabu, mu biki byose, kandi iriho kugira ngo idukoreye ibitangaza bitarondoreka kandi bitabarika ku buzima bwacu. Imana ngo iduhana umugisha. Amen.